میوانداری بەڕێز ڕێدێر سەدقیمان کردو کە بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵە لە دهۆکەوە بەشێکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمە بێ. بەڕێز ڕێدێر ئەم کاتت باش سڵاوت لێبێ. جارێ پێش هەموو شتێ بە شێوە گشتیەکە دواتر پرسیار لێکم، بەڵام بزانین پرۆژەکە ئێستا لە چ قۆناغێکدا گەیشتوونەتە چه ئاستێک؟ gelek spas Hoca Xan. Sebaret samanê Masyal Herêma Kurdistanê êkî samanên here giring û niştimaniye û çunke Kurdistan siruştê wê gunca ye û jêderên avê ya zengîn e û ev êkî ji binemayên serekî ye ku em geşeyê vî kertî bideyn û bi xweşhalî ve piştî kabîna nehê hatiye damezrandin ginîgeka mezin projeyên stratejî da êkî ji wan ev proje evê ku parêzgeha Duhokê Masya hatiye xidan kirin projeyekê tewavker e yê berhemînana Masya e ku ji çembazîneyeka pêk têt wekî hevat raportê de amaje pêkirî ku ji kargeha berhemînana alîkî bigire helhênera berhemînana Pence Masya bigire her wesa hewzêt axê ne ku ji 16 hewza pêk tên ku qebarî her hewzekê pitir ji dûnemekê ye her wesa qonaxayekê da pitir ji 21 hewzêt qefesî ne yê telavîstê nav sikrî da ku firehiya her êkê 30 metr û kîratiya 6 metra ye. Taban ev êkî ji projê here stratejî ye ku mezintirîn projeyê ma xidankirina Masyal Herêma Kurdistanê eşîn bêjim hemî Iraqê jî nûke qonaxayekê bi xweşhalî ve bi dîmahîk hatiye û masê jî nûke têda têne xidankirin û astekê baş biriye dîv berhemê vî projeyê ev sala da wek qonaxayekê pêşbînî dikin ku 1200 tanê goştê Masya berhem bînîtin û ev qonaxa eger du qonaxê dijiyê may qonaxa duê sê heger bêhne timam kirin paşa rojê da di berhemê wî gehîte nêzîkî 4000 tana salê da. Baş e. کاک ڕێدێر ئەم ساڵە پرۆژێ تەواو بێ ئیتر دەتوانین بەرهەمیە و پرۆژەیە لە بازاڕەکان یاخود بەردەستمان بکەوێت؟ بەڵێ وەکی me goتî ev proje qonaxayekê bi dîmahîk hatiye û nûke masî nav hewza da têne xidan kirin ev bo mayê du manga ye înşaallah heyva 10 heta 11 dê berhemê wî gehîtin û dihête bazarî da û eşîn bêjim ew pêtiviya parêzgeha Duhokê bi taybetî pê hey ewa ku ji derveyê welatî an ji parêzgehên dît hata hewrdekirin bo xelkê parêzgehê dêşêtin wê pêtiviyê hemiyê dabînketin bo bazarê parêzgeha Duhokê rengê hindekê jî bi hinêrî te ji parêzgehên dîyên herêmê an yet Iraqê. Baş e. کۆمەڵێک بۆند و کۆمەڵێک لە یاخو بڵین ئەو پرۆژەکانی کە بەتایبەت بۆ ئاوەکان سەرچاو ئاویەکان دروستەکرێ لەم کابینێشدا زۆر گرنگی پێدراوە بەنداوی زۆر دروستەکرێت لە هەموو ناوچەکان و بەتایبەتیش لە دووە و پۆندەکانیش کە دروستەکرێت ئەمانە هەمویان چ کاریگەریەکیانە بێت لەسەر سامانی ماسی؟ بەڵێ گومان تێدانینە هەر سیکرێکی ئەم پۆندەکە تێتە çêkirin دیف برنامه وزارت چاندنی جی اوه کو پنج ماسیا بردتتی دا و دا برهمه سامان ماسیا شیوهی که سروشتی زیده ببید و اف سالاجی برنامه و دایه کو چند بونده کو سیکر اکید بچیک اول پاریزگاه دو که هر واسه تریم کردستانی جی کو پنج ماسیا بردنتی دا و دا اف برهمه زیده بید چونکه سال بو ساله اگر نیچی را زیده شپیاپیتوی برهم ماسیا سیکر و ریبارید مدا برف کیمبونی چو خوشحالی و کو وزارت چاندنی پروژه برهمینان پنج ماسیا پاریزگاه هفلیری و چندین سال وی کارید کردن کو پنج ماسیا برهم تینی تو و ناف سیکر تریم کردستان دا بلافت کردن. باشه. و وکی دیار کو پاریزگاه دو کشی کو اشین بیجم زنگین ترین پاریزگاه هبونا جدارن آوه چونکی نزدیکی 5 ساده جدارن سر عرضیت آوه الپارزگاه دهوکی نه الهرم کردستانی اوجیش ریبار دیجلا ریبار خازر و ریبار شین ریبار زیمازن ریبار دیسان گومل و ریبار هیزل و چندین ریبار دیت بچیک اوه همی هگه بهنه استقلال کردن ده گشک و مازن کویتا وی سامان ماسیال هرم کردستانی. باشه. بەڕێز ڕێدێر ئەو بەرهەمەی کە ئێستا لە پارێزگای دهۆک بە تایبەت با پرسیار لەسەر پارێزگای دهۆک بکەم کە
پێداویستی ناوخۆی پڕەکاتۆ لە بەروبوومی ئاژەڵی کامانن؟ بەروبوومی ئاژەلی قەزداتان بەروبوومی سامانی ماسیە سامانی ماسی بەروبوومی ئاژەڵی بۆ نمونە لە بەرهەمهێنانی لە ماسی لە گۆشت لە شیرەمەنی ئەمانە کامیان توانی ویانە یعنی ئیکتیفای ذاتی بن بە پارێزگاکە. خوشحالی وەکو ئەس بێژم سامانی ئاژەلی گشتی دابەش بیت بوو چەند سێ تەوەرێت سەرەکی یەکێ پەلەوەرە پەلەوەرژی بوو پەلەوەرێت گشتی و هەروەسایت بەرهەمینانە هەیکێت خواردنێ خوشحالی و ئەموا هەردوو بەرهەما گەشتنە ئاستێ خوژینیە و ئەمێت جێبوریژی کو ژمارە پرۆژێت مریشکێت گشتی پارێزگەها دووکێ نەهادا 350 پرۆژە نەتگەلیت ئیدارە سەربەخوا زاخۆ هەروەسایت خودانکردنا هەیکێت خواردنێ 5 پروژه گرنگ و استراتژی نکوزوان نزدیک 2 میلیون و نصف مریشکات شد خدان کرد بر همه یه روزانه هیکاجی تقریبا 4000 کارتونات بوریتن دمکی دا که پارێزگاه ها دوی که روزانه پیتوی 1500 حتی 700 کارتونایه اوه هر دو برهما مگود امید گشت آست خوشینی و امید جبوریجی لی توری دیه سرکی گوشت سور هواسا برهمی سپیاتی ها هشتا شیم بجم اوه دو برهما ام نگشت آست خوشینیه لی خوشحالی و پشتی رنمایت مهاتین رازوکرون و بیوقراطی آورگردنا مولت آواکرنا پروژه سامان آجالی کیم بوی گلک پروژه یت آواکرنا گولکا هات نا آواکرن اوش بو اگر هنده کو برهم گوشتی جی تا آسته که برز ببید دیستان یه ماسیا خوشحالی و اف پروژه استراتژی پشتی هاتی دانان اگر انشاءالله دیماهیک بید همشیم بجم دویجی گهی ناسته خوشینی دشین ساله دا نزدیک 4500 تن ماسیا برهمینین کو اوجی پیتویا پارێزگاه دووکی سالانه کو بهی. بله به هیوای برهمی زیاتر بو پارێزگای دووک برز ردیر صدقی برای بری سامان یا جل دووک بشویکی راست و خو لەگەڵمان بووی سپاس.